Shubor nakaslem jong unongsan hima. UMLA Kapentor Umkra Constituency ba AL Heng. Hene kasngi haringkat bat ki opisar katanat PWD kinong yalam snong kilalet banjungo ye ki katto ka ni ki jaka ki bah ka por slap ka judan ka jing shleum. Bat ha kene ka kenti ka bamenta katanat PWD kan sasdang ban pentreno ya ka jingking ka badan ha persya ka BDW International School. Habakran bat uba AL Heng uleh thu barangkat bat ki opisar katanat PWD kilalet ped iki jaka ki badangsa nakaliang ka Central Division kalalong ka balapen kre ban sedang no ya kanika jingtray habaya dai bat kinala nakaliang UMLA uleh thu baki tray jaka kimtre ban ai jaka bat kasnong ka ban pensong thu ya kinong chong snong ban ya tray lang. Tangan penjual itu sungsun, jongga BDW school untuk itu santli ki project, santli ki kalbat. Tinggi ki kontraktor kelada be keren mana bodo SDO ru, kena li kendu show office, kena makunu gila amas tangi kam. Kan lo kade. Mengata tegat no ide tinggi ki jongga ka office kengnya de. Gila ipet tangkat lang bat ki jongga officer jongga PWD kebari jong Central Division berkomju bari naga PWD bypass naga banta kini kikam ke benang sa kam tam lele hak tu jaka jan BDW School International School ke blok man kapur tei gatu ngaong ko balaong menne i nakaliang jongga Central Division engineer ilaong lalong ready be mantai la don manu no ke bala pasdang no ke kam tinggal ada identify gatu kan ngut ki kontraktor dikasyong bad maki bag office penbet kuno sedang no kam i jingkap ngia kinti sekian sen kada ko chum biang kina umru bok penlong ini cakap ban blok atau nakaliang ju pi ka senjam pensim angkat bikin option pi kana la ngulung kumne mabun bahage jaka ga mangi kuat bentrai tupur ben suaru itu ngejenge lagi trak kendo trai jaka kimpat lang kim ai bentalang hendia tu kendo na beda men penhe kana la te hap application hap pensutu hi ki bi no sino kadang ba gelada gadon kam ga pludi le ne don kam wisno no tak penhe kana la penhe srok ke di ban corporate waktu bina rumne ka jinya le jurep tengi srok ke halor ka di ai jungi ka siti pendapat tip si bahek hak ni gimana yang badam hak ga gidan ka to ni ti ki badam kam kerki ban apa pendam no hi pendam action kawin kita ka dei hi po lakarding ka ba markap ka school BDW ka ba ni laju warra plot ni jislei ka ba malau senam ka ba warra jikta gidong snong jikta gidong dong tu ka ba mangi ka tikam snong perlu ni perpa ni tak fungsi bagi iat people berselum bagi beliau yang punya setengah dia punya kitia dia bangsa dia kinap ki dom juki ki jan kinap kiatar kontakter tikla pelong ni bang inhap dilei huru binika bentar tidak perpa di kembali jungi ban lei tidak leng jungi ila khot ki observe ta sini bagi jurep ban pet ban nakliang jungi observe tu benda lai kular bayar di jengking di keba banlat ni ke jing shleum jut kam sana jengking ini jengking national noi bakan dia kan mapor shu bakan marmar hi ke sana no bagi kiwir disrok dalam pet rumah ni dong kerat ki dong siap kalang kerding dong kadiang kidon kinala kiba gini berniat pergi ikini kita kula ba dep notion hi ban stang notion sang bakam ra ke jumentoy snong tau bagi ba hi borok kawe dia juga por yang komplain dengan kesnong ni boleh bila ai ni spi belum transpa teli kesnong mengaran kam ke nomor belum tadi buat kita long meeting ya supan ai ni spi ya petuai spi dengan sokemen la yo spi pengila mila ban kam ini hak cinta kam kesnong ke tahi berkawai session ai komplain di pi boro il kalau meli job so de prudi wajib dalang ni di noket kam kesnong iseng samla iseng mau kebiar tujuh lala apa japor bakador cepi dengan kat di kesini. Nah kalian jungi amali kemai lakular itu sedang ibadat bah. Nah jerap. Kapten jungi Monica Hek. Ibadai Mika jungi Bah Hek. Merah.
kebalong lai ko hajar sistem ban ai chikan ni ka school snong jongi te ngidap jung ngi ai ka jukle ka terpang i ka bang i ka school snong jongi ka kam e di jingrap ke but ni bentar ban dari ka school dok punya ka snong begini kena di badan ni di ban kam siu ye but sir di ketulop ka school pun la pulut ka fon di snong bat bukan ni ka jingrap ni lem government di Surok di Babri di Main Road di Bailin di Surok kami di Gedong yang kita labu 1 kilometer yang kita lah orang iba lembok begitu dulu iba mungkin beri junior engineer beri berpet in charge yang kena ngurus beri nombor pilu di bypass di mai orang ini beri bentuk kia beri dep nak tahu yang beri estimate nak tahu yang mengelak ban orang pada yang perlu di minister ban yang surkar juga ini beri hendak beri asumsi nak employ kena mengelak ban menteri kita di kamu di kemudian pada buat school sekolah berbagai baik niat kena punya building hantai apa puluh jen orchid buat tangkiu multi purpose society itu ke jemi itu ke school ni ai ada ke jemi ada tu building ni ai ke santli di school di badai apa kalau ke sonsi di saudi di school we ke dia apa outro ke punya ai jingerap lagu benda ki school snong ki ba jingerap pun ke basic school ni ai tentang ni ai ya ke long shop school ni ai ke long school tentang ni ai apa outro ke school betul ke school ni ai ha suddenly school ni don ke bangi aji ngada punta nang tai lampo kata ke building ke bang gede ke sina bangi bat ke bangi yo aji ngi nang tai ke banta kuman ke bala sa pending ke ni yu ga pisa nam ta ni ga school ko nong song na IT no e ga ni ga check ha i no ba song nang ba nam le men le